अहानबदा मरुओइबा पाव मीराबाई अमदी विद्यारानी ना कॉमनवेल्थ गेम दा गोल्ड अमदी सिल्वर मेडल लौरकपदा पीएम मणिपुर की गवर्नर अमदी सीएम ना हराउबा फोंदोखरे। मिलाल सिंधुना ngasi GM Hall da National Convention on Mitai Meyek haiba miyam gi oiba khana nainaba pangthoktuna warep kaya lokre। लोकताक पाता अथाफुम फुमसंग होमस्टे थंबा याररोय हाइना LDA गी माइकैदगे खंगहलकबबु ngami singna yaningdaba फोंदोखरे। अमदी हौखिबा पुंग कुनमरीदा मणिपुर की ओइना कोविड-19 के अनोबा केस 53 थैंगनख्रे असिबा अमता यावखिद्रे। पोनी टीवी ने संदोक जबा नुमिदांगी पाव मीटिंग ताबिरबे सिंबु विद्यासना तराम नोकचरी पाव संदोकना पिजरी। इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना साइखोम मीराबाई चनुना कॉमनवेल्थ गेम्स दा मेडल लौरखिबगी थागतपा फोंदोखरे। महांगना ट्विटर दा ट्वीट तौरदुना मीराबाई चनुना इंडिया बु अमुक हन्ना मियाम ममांगदा चाउथोखले हाइरी। महांगना गोल लौरकपदा इंडिया की मियाम हराउबा फोंदोकनरी हाइरी। नाकल अमरोमदा मणिपुर की गवर्नर लागनेशन ना ngasi साइखोम मीराबाई चनु अमदे विद्यारानी सोरोखाइवमना हंदक कॉमनवेल्थ गेम दा वेट लिफ्टिंग दा गोल्ड अमदी सिल्वर मेडल लौरखिबदा हराउबा फोंदोखरे। महांगना मखा ताना हाइबदा मीराबाई चनु अमदे विद्यारानी सोरोखाइवमना हंदक मेडल लौरक्तुना इंडिया अमदी मणिपुर की माई पुरक्पा ngमख्रे। मसिना होरक्लिबा नाहासिंगदा अनौबा इथिल अमा पिरगनी हाइरदुना तुंगदा लाकदौरिबा इवेंट कयादसु माइपाकपा पुरक्पा ngamba ओइरसनु हाइरी। अमदे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नसु साइखोम मीराबाई चनु अमदे विद्यारानी सोरोखाइबमना गोल्ड मेडल अमदे सिल्वर मेडल लौरखिबदा हराउबा फोंदोखरे। अमरोमदा मणिपुर की गवर्नर लागनेशन अमदे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बिरेना ngasi साइखोम मीराबाई चनु अमदे विद्यारानी सोरोखाइबमना हंदक कॉमनवेल्थ गेम दा वेट लिफ्टिंग दा गोल्ड अमदे सिल्वर मेडल लौरखिबदा हराउबा फोंदोखरे। लोइनना हौरक्लिबा नाहासिंगदा अनोबा इथिल अमा पिरगनी हाइनसु फोंदोखरे। मितै इरोल इएक लोइना सिलोन अपुन बल्लुफ मिलालना सिंधुना ngasi GM Hall दा मियाम की ओइबा नेशनल कन्वेंशन और मितै मयेक हाइबा मियाम की ओइबा खना नैनबगी थौरम अमा पांथोक्तुना वारेप अहुम लौख्रे। वारेप सिंह अदुदी लेंगाकना मसक खंगदुना चनरिबा मयेक 23 असिबु चौखत हननबा तौबा थबक सिंह नत्तना मसिबु चना हंदनबा अमसुंग महुत सिन्ननबा तौबा थबक पुमनमक मतम चुप्पगी ओइना थिंगबा कनागुंबा लनाय मियोय नत्रगा लुप सिंहना वारेप असिगे मायोक्ता थबक तौरक्लबदी मियोय नत्रगा लुप अदुबु लेबाक की येगनबनी हाइना लोबा अमदे मितै मयेक 23 पु हेना मसक मचु थोखंदुना हेना मतिक मंगम लेबा लोन अमा ओहेननबगीदमक मयेक की एक्सपर्ट सिंह तानदुना लेंगाकपु मदुगी मथौ ताबा थबक सिंह पाखत हनबा हाइबा वारेप सिंहने। थौरम असिगा मरी लेनना डॉक्टर नाउरेम सनातोमना मितै मयेक असि यानदुना मास्टर गी अरोइबा सेमेस्टर यौना तमले अदुबु हौजिक खक्तदा मयेक 23 असि चटनबा यारोय हाइदुना येtsiलक्पा कांगबु खरा थोकलक्पदगे लोन असि चौखटपदा थिंथहले। यूनिवर्सिटी की महिरोय सिंगना तमलिबा लाइरिक अयाम्बा बेंगोली मयेकनी मितै मयेकता हंदोकपा लाइरिक मसिंग यामद्री। इरोल इएक चौखट हननबा चयेतनबा फना लेरबसु यानबा अमा पुरक्सी हाइना फोंदोखी। मणिपुर गवर्नमेंट लेंगाकसना मसी तुममगा नाकोगा लेरे हेन मतम दु जोसलाका नदी ये हाइबा 2016 तगनी आइने खमजबदा मणिपुर यूनिवर्सिटी दा केदौरी हाइबसे ग्रेजुएशन थागौरे अंदर 2016 जिदगी ग्रेजुएशन तमनी मरदना एमए दा नकोय तमकदबा टेक्स्ट क्लारिक एजुकेशन से थेसिस डिसर्टेशन में आपसे मिलते हैं ओतोगा अनांश कुदुमचा के थोकदना बसिबी वाले 2016 दा हवाई दिल्ली एजुकेशन कमिश्नर बरिगे मदम दा थारक बसेनी कनादा नंद कुमार शर्मा बीसी बरिगे मदम दा अदो हुजु पावदा बीसी ओ परिलान 2022 16 to 22
चही तरुक से मसी MA जो पास हो रहे लाइक जाउदना पास हो थौरम अदुदा मिलालगी सेक्रेटरी इंचार्ज एल नोंगमाई लेंबी लेमना हाई लिसिंग अमंगा चमापन यांखै निपानदगी हौदुना लिसिंग अनि मंगा फावबा चही निफुतरेट हेना मितै मेक एक्सपर्ट कमिटी फावबा सेमदुना खना नैनरखरबा मतुंगदा मिलालना तक्सिंदुना लिसिंग अनि मंगागी मे 19 गवर्नमेंट ऑर्डर ठोक्तुना लोन असी सना हलखे मरम अदुना लिसिंग अनि तरुक तगी क्लास 1 अमसुंग 2 दा मयेक असी तमलक्तुना हौजिक्ति MU दा MA गे अरोइबा सेमेस्टर फावबा तमले मिलालगी इहौदा मियोय चमगा रोम पुलिसना फाखे जेल फावबा लैखे मियोय कुनिथोय NSA फावबा पानखे मरम अदुना मिलालना मयेक कुंतरेट असी चाखुतनब होनरखिबना मयेक असिदा सिंगनरकपा खुदिंगमक थिंगबा हाइबसी मिलालगी अचेतपा थाजबनी हाइखे दबदा ngam moidabada angang moina ngamgadaba MU gi site gi ngamgadaba pot oiragadi phaba mingonda sinaningbra ju sinaningba poktaba aduna khoina milana khoi maye ki translation tawbasi committee gi tokchai marduna khoi su mamangi keno da khoi paper da igi bane ngasai gi maye lai su phangdaba gi matang se maduna khoi su hoji covid na kitang keno tawba leiba gi wani ado khoi gi site gi su milani MA gi level yaura bani na masi khoi gi di changsan daba ya daba khongjang ama oina masi akan लोकताक पाता अथाफुम फुमसंग होमस्टे थंबा याररोय हाइना लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA गी माइकैदगे थोखिबा चेरोल अदुबु मियामगी खंदुना मखाताना खनबगी तांजा पिननबा वकत मिफम अमा सेंद्रा दफमक्रे वकत मिफम अदुदा सरुक याखिबी ओ सोरोजिनी ना लोकताक पाता लाकपा टूरिस्ट सिंगबु सेबा तौरगा मदुदगी फंगलकपा खरना इमुंग सिंग पुनरी अवाबा कानरी हाइखे तुंगदा राधेसनाना लोकताकता nga फारिबा मियोय सिंग पाता चंगदननबा थौरांग तौरकपसी तौगनु वाना हिंगलिबा पाटके मी ngami singi hingnनबा लंबी अमा सेमफम थोगी हाइना मिफमदुदा फोंदोके नुंसित कया अदगी नुंजु नुंसा कया सि हमसंग जिदा फुम संग मचा अंतन साजरकनदा साइदांगजरकनदा खोई पुंसि महिंग हिंजबन अदुदा ngसाigi सरकारना मसिदैजिदा लक्ताक सि संगद लैबा मीना मोलहनबनी मसि उनि अदानी हाइरिबा पोसे हाइबिगनु हजि मों कितंग ताको मतनदा पासि अकोइबदा मसिदैजिदा तोरेन मसा मसा मयामना खंगरबा नबुन तोरेन मसिदैगि तारिबा हताउदि मयामजना मसिदैजिदा मोलहनबनी अदुगा हौजी हौजी कोई पाता लैरिबा कंगुना मोलहन बनते हबसिंतंग एरिया की थोंगदसु हाइजरी सिविल सोसाइटी ऑफ कल्चर कंगलैपाक CSCK साफोंग लखिबगी चही तरुक सुरकपगे थौरम ngasi hayeng khongban ofong yumfamda leiba lining thosana mahi temple board pangthokre thauram aduda CSCK gi president Dongbram ina khunbana hai lamdam asida ipa ipu singna thambiramba na chanabi fijet chakset lining laison kaya ngasidi mangsilakli yelhomi kharana mitop ki lining laison da chatkhiba asisu lamdam asigi lining laison sidarakna naba machak ama oiri masida CSCK na lamdam asigi lining laison kaya yokhanaba thabak thauram kaya paikhatuna lakli asigumba iramdam gi nat chanabi lining laison yokhatpada lamdam asida nat chanabi कंगनी हाइना थोरकलिबा लूप कयाना थौदांग लौसी पुन्ना होनमिनसी हाइखे अदुगा अखोई के कंगैसा सिंजिना अतोप्पा लाइनिंग लोम सुम चटखरगा अखोई की लाइनिंग सिबुना मखा ताना सुम लेहोबसिदा येलोंग मी सिंगना चटकदबा थौरम थौदा कांगलोन चटनरोल मयाम से अखोना अमुक नौना हिंकलनबगी अदुंबा पांडमदा CSCK की अदुंबा चै खुदिंगी लेप्तना जथरक मसिगी तबुक सुबा CSCK की साफोंग लखिबा नुमित असिदा खुदुंग चाबा लौजरगा कंगैसा सिंदा हाइजनिंगिबदी अखोई की इनाट लाइनिंग चटपिरिबा तोंगान तोंगान बा लेरिबा लुप मयाम अमा इनाट लाइनिंग सिदा युमफम ओइबा हाइतारे इपाइ पुन थंबिरबा इनाट लाइनिंग मांगहनबा यारोय इनाट लाइनिंग से अखोई पाइ पुसिंग लाइनिंग अमतनी हाबा वाखलोंग सेंसन मिनरगा अखोई मयाम से अमत ओइना इपाइ पुन थंबिरबा इनाट लाइनिंग अखोई की चटना कांगोन मयाम से हिंखलअनबा मसुंग कंगै पाक्सिदा पाइ पुसिंग हाना तौरमबा अदुगुमनबा मतिक मयाइ लाइना लेजरमबा अखोई की इनाट लाइनिंग से अमुक हाना हिंखलअनसी हाबा वाफमसिनी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ना मपुंग फाबा मणिपुर फिल्म इंडस्ट्री अमा ओहेनगनी मणिपुर फिल्म के फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिंखत लगनी हाइबा
haina phongdokhiba wafam adu mioi kharana nathai handore haina Manipur Film Journalists and Critics Association MFJCA gi President Manindra Konsamna phongdorakle ngasi Action Committee for Manipur Film Industry na sinduna Manipur Press Club ta paugi mefam ama pangthokre paugi mefam aduda committee asigi apex body ama oiriba MFJCA gi President Manindra Konsamna haikibda listing ani kungi December tang anida Manipur Film asi hinganaba pandamda Manipur ge Chief Minister da memorandum ama pisinke madugi matung inna Chief Minister na thabak pakhatlagani haina listing ani kunma thoida phongdokhibani tanja aduda Chief Minister gi wafum asi thabak oina pangthok nabagi mingda Manipur State Film Development Society MSFDS ki secretary na film commission ama semle hairaki adubu commission adu mioi kharagi kuvam nungda laibagi mawongda leire masina Chief Minister na pikiba thazaba adu thabakta onthokpa ngamloidori matam charingai Chief Minister na mideng changduna asoi aranba thawong sing chumthokpaga loinana Manipur Film Industry asi hinghanna ba honabiu haike रोय फिल्म की अवार्ड का लवम दायरा दी अकोई की एसोसिएशन जी थी रागा चिठी अवते फॉरवर्डिंग अवते ईबीओ अकोई की गाइनगत अदुम लापा सीएम ना असेंबली की हाउस ता असेंबली की फ्लोर दा इश्योर तौगिबदो अदुगी मतुंग तावा थबक ने फिल्म कमीशन हाइबा लिंखले फिल्म कमीशन दे यावि बजे आइ उजी हाइजैछि कोई की मेमोरियलम सिदा सिग्नेटरी ओबा अमुक ओइबा एल सनातोंबा फ्रेंड्स शोकेस की प्रोपाइटर ओइबिरिबा कोई इदा सोइतोइनी मागी अदो मासु यावेबा अदो माजे कोइना कमाय तौरा मादी इंडिविजुअल कैपेसिटी दे यावने अदो इंडिविजुअल कैपेसिटी दे यावतागदि मणिपुरी फिल्म जिबु मोय खरना पंगतौदा तौबा याबा पोसकलसिनी Kanglei People Against Narcotics and Psychotropic Substances Kanglei Panasna leptana changsilakpa mayai kaba chinjak sizinaba amade lalonba singbu fagatpage saruk ama oina July gi tang 18 na ngasi faubda Thoubal District Council ge meeting makhada Lilong Local Council na Lilong gi tongan ba mafam singda drive chathabada mioi kuntra mayai kaba chinjak charuraga tholakpada fagatkre Fagalaba mioi sing asigi manungda mioi maridagi heroin number 4 gram tara amasu fagat pangamke loinana fagalaba mioi sing asigi manungda mioi mangana imung manunggi mioi singda sinakre hairi aduga mioi kun mangana imung manunggi mioi singa tanaraga makhoibu layeng nanabgi damak rehabilitation center singda thamkre lamda masida mayai kaba chinjake wathokasi araiba oidabna club organization maira bi sing punna khutsamnaduna lekai khuding changduna mayai kaba chinjak sizinaba amadi lalonba sing thidok haudrabade lamdam asi mutkragani maramaduna kanglei panasna changsilliba khongjang asida leibak miyamna mateng pangvinabasu phongdorakli Imphal East District Police Commando gi team amana haukiba July 13 da fare hairiba Huidrom Premchand chahi 13 apokpa laikhidraba Huidrom Bizoi Kakwa Laifrakpam Laikai amade Laishram Ningol Ningthauzam Ongbi Debla Elais Ichal chahi nifu apokpa Laishram Sunarchan Thangmaiban Laurangpure Laikai Dalaiba Makhoi Aniasi Revolutionary People's Front RPF Amade Masigi Lanmi Sanglo PLA ga Karigumba Hiram Amatada Mari Lainade Haina RPF ki Assistant Secretary Publicity Bangkimna Thadorakpa Cherol Amana Phongdorakle Southeastern Sporting Union Sesu Kakching na Sinduna Laikai Aduda Laiba Mithoi Mihen Laklaba Mioi Singbo Harau Tayamna Okpiduna Pugning Thogatpagi Thauramamangasi Kakching Sumak Laikai da Laiba Janram Holda Pangthokre Thauramadu Kakching ACK MLA M Rameshwana Athoiba Mitunglen Sesugi President Y Birena Thauramapu Loinana Sesugi Hanagi President TH Budi Amadi Y Naraharina Akhanaba Lengbi Rakpa Singh Oina Sarugyake
ngasigi thauram aduda tongan tongan ba hiram singda amadi Board of Secondary Education Manipur Boshem, Council of Higher Secondary Education Manipur Koshem amadi Central Board of Secondary Education CBSE na lauba class 10 amadi 12 ki examination da Manipur pumbagi makok tarakhraba amadi chada marifugi mathakta mark fangduna mai paklakraba mahiroi sing yauna punna miyoi yankhai nipan da achamba khudol pot sing khuchinna bagaloinana makhoigi tungi punsida hena mai paklangnana ba pungning thogalakki. Students Library Association SLA Kakching na Kakching Lamdamgi tongan tongan ba hiram kayada masak naiba mithoi mihen ba oiraklaba Kakching AC da leiba kayada leptana chatharakba award lanthokpagi thoram ngasi kunithoi rak suba oina Kakching makha laikai da leiba Grace Cotton Cultural and Educational Development Foundation Kakching da pangthokre award lanthokpagi thoram aduda Kakching AC gi MLA Mayang Lambam Rameshwar Library and Information Center Kakching gi President P Samfa amadi Students Library Association Kakching gi President KSI Chaubana saruk yake thoram aduda association asige souvenir ama phong bagalonna handak Boshem Koshem amadi CBSE na lauba class 10 amadi 12 ki exam da makok oikraba sing Kakching gi khwaidagi ahal oiraba oirabi sing Civil Services Combined Examination da IAS IPS fanglakraba sing Padma Shri Awardee Lising Ani Kunithoi, Best Teacher Award, Environment Awardee Lising Ani Kunithoi, Governor's Gold Medal Fanglakraba Singh, Sanabagi Lamda MMA Championship Lising Ani Kunmathoida Gold Medal Fanglakraba Amadi All India Sub Junior Ranking Badminton Tournament Lising Ani Kunithoida Winner Oirakraba Singh da Award Singh Piduna Ikai Kumna Bodke. Isa isu singje lain taman daba yade haibagi wakan je masigi determination si kaloina masigi pdf si han han badal lepio masi lepa ganda school ra college da tambir ba lairik sin tawa miyamo ina hingma batamda sangiba laisu haiba upbringing masi ahallaman singa tambiyo ahallaman da karamaina bheva togani mi da wangang bada karamaina ngangani karamba situation da how to behave si tambiba darkata hai masi tapi da kan da kogi mapan thopa yumdagi mapan thopa ngamakador ni mi ga punma ngamakador ni mi ga compete to ngamakador Moredagi Imphal tamna pukhalakpa anaba ama kunsuba Assam Rifles khudeng thabi check post ta kuina thinthabadagi laikhidre Moregi Phaicham Wengdagi Kenlup Lethil Kauba anaba ama More Sub-Divisional Hospital da pukhatuna layeng labatungda Imphal da refer tawraktuna More Hospital gi ambulance ta pukhalakhe More gi Hill Tribal Council Kuki Khanglai Luanpi Keso More Youth Club amadi Kuki Women Union and Human Rights ki President Singna Thadorakpa Cherol amana hairibade miyamda check taurini haiduna awaba pibasi toina thokli maramaduna mari leinaba authority na ana layengi mari leinaba che chang suna yawa patient laglagade madu thintaba taudana chadhananaba haina khanghalakle. Churachan Higher Secondary School gi Englishing Anida Class 12 exam pass taukiba Mahiroi Singna Credigrau AC gi MLA Sek Narul Hashan bu harau taramna okpage thauram amang ngasi pangthokre ngasi gi thauram adu Hotel Imphal gi Siroi Hall da pangthokpani ningsing bai yabadi Sek Narul Hashan asi CC Higher Secondary School dagi Lising ani dagi Class 12 Council of Higher Secondary Education Manipur gi makhada pass taukibani RK Somyo Kauba CC Higher Secondary School dagi pass taukiba miyoi amana fongdorakpada Sek Narul Hashan gumna yamna naha oiriba Manipur gi political leader masing yamba darkar oi tungdasu mahakna Manipur miyamgi yaifanaba thabak thauram kaya taurakani haibagi thajaba thamli haike Ketrigau AC ki MLA Sek Narul Hashana Kendra asigi election mai pakpa adu mahaki pandam oiduna thabak taukide Khudong jaba kharab fangnana bani haiduna election lepkiba natte mikub amata pothaba leitana Ketrigau Assembly constituency gi damakta seba tawrakpani miyam gi seba tawbada hanba leitana makhatana tawkigani haina
wafam kaya phongdokhi MLA asina lupa lising yankhai CC Higher Secondary gi Meritorious Award pinanabagi damakta donate su tawki Manipur State NVBDCP gi meeting makhada District Malaria Officer DMO Tengnopal District amasung Assistant Malaria Officer AMO Tengnopal District ki kamai Khamchungpui anina luchingduna dengue positive oire haina chingnariba moregi mafam singda chatuna positive oikhiba khunsing yauna fogging kapthokpa amasung surveillance ki thabak leptana chathaduna akanba cheksin thorang kaya laukhatli seksin thorang laukhat jarabasu dengue positive oiba nongmonomagi hengalakli ngasi su nauna dengue case ani thingnaduna more town da dengue case humfu taruk yaukre ngasi nauna more hospital da laiba KRSNAA diagnostic private limited ta test tawbada mioi ani asi dengue nare haiba khangbangamke mioi ani adudi more bazar tali road tagine hairi District Malaria Department Tengnopal gi meeting makhada case thingnariba mafam sing aduda Special Malaria Unit Morena cheksin thorang lakhatkre Lagliba August ki tang amage nungthil pung ama taba matamda Manipur Laumi singge wakat mifam ama Imphal ge BT Road ta laiba Irawat Bhavan da pangthokani haina Coordinating Body of Trades Union Manipur na thadorapwa cherol amana palli panba yabadi laibak asida silang Laumi singge oiba convention ama haukiba megi tang Taratarukta New Delhi da famduna laibak asigi khungang singda lairiba Laumi sinmi singi awaba thong manadaba kayagi matangda khanakhiba laikre khungang singi awaba fibam asigi mathakta nongmada changdraba yadraba chana thaknanaba polam singda GST anoba chatnaduna hena fibam tadaba hele Khutsuman Working Condition Social Security Beneficiary Sing asi Center na tunganba comprehensive ain semduna silang Laumi singi semgadabani haiba dabi yauna tawgadariba wakan mifam asida punsinduna akanba ihau sagatpada punna yauminanaba apel tawrakli Bisnupur District Thinungai Maning Community Hall da Post Gate na sinduna Thinungai Jila Parishad na konba area da laiba class 10 amadi 12 ki makok thongba mahiroi yankhai da manamathum pibagi thawram ama Works and Yas Minister Govindas Konthauzam Jila Parishad Member O Joy Chandra amadi Pradhan H Baigabati na saruk yakhe thawramaduda Minister Govindas Konthauzam na mahiroi singna afaba sajat chatpa pukning lausing chawkhat hanba mathautai loinana mahi masing haibasi hauziki matamda yamna maru oi aduna pukning changna honaduna punsi mai paknana bahonasi haike Theater haibasi malem gi khwaidagi chawba laisang amani haina Buddha Chingtham Palem Panthau Cultural Trust Langjing Achobagi Managing Trustee Oina Thaupuribi Loinana National Amade International Awardee Dr. Salam Santibalana Harau Taramna Santibalabu Harau Taramna Opagi Thauram Ama Pangthokre Langjing Achobada Laiba Trust Asigi Sanglenda Pangthokiba Thauramadu Buddha Chingtham Chairman Palem Panthau Cultural Trust Mani Yumnam Playwright Amadi Yumjau Lairembi Dramatic Union Gi Secretary Laisang Them Ratanna Chingbana Presidium Member Sing Oina Sarugyaki Thauramadu Mari Lainana Dr. Salam Santibalana Pugningda Apenba Pokladuna Haikibada Nupi Ama Oina Kunai Asigi Nupi Bu Hantana Yengbiba Asigi Mayokta Thauna Amagaloinana Hanba Laitana Chen Chonglakpana Ngasigi Thag Asi Yoba Ngamjabani Makhata Nasu Lepa Laitana Honakigani Haiki Trust asigi chairman oinasu Thaupuriba Buddha Chingthamna Theater haibasi malemgi khwaidagi chawba laisang amani Furupki Jatigi Khenaba Laitana Punna Miyoiba Khunai gi damak thabak tawminanabagi damak Ishwana Pirakpa Khudol amani haike Thauramasiga Mari Lainana Trust asina Puthokiba Apayao Playda Saruk Yakhiba Artist Singda Certificate Pikibagaloinana Makhataba Play Singda Hena Hona Hinningbage Apamba Fongdoknaki Panba Yai Dr. Salam Santibala Ministry of Culture
na Senior Fellowship Award piduna ikai khumnakhiba laikre. Paugi maraktat na ten berbegama. Pony TV na makhal mathel gi thoram sing sanduk tuna miyam gi seba tawjari masida hena mai pak na bagi dama Pony TV ki YouTube channel amadi Facebook page ta like amadi subscribe tawbiro loina na MCTV ki channel number 988 amadi ISCOM ki channel number 142 da miyam na meeting tabiduna mapung faba channel ama ohenbiyo hena mai pak channel ama oina bagi dama Pony TV ki contact number 9362511104 da contact tawbiro Makada pijariba contact number natraga email asida miyamna suggestion pibiraknaba hajari miyam gi suggestion bu khawrangna ngaijari Break matungda makhataba paubisiri Thaubal Tangjing Chingkhongda leiriba National Highway 102 dagi FCI Godang Thaubal taba meter nifu shangba lambi asi ngasidagi laikai ahungi club amadi miyamna lalai senfam khainaduna semjinba hokre Kiam makha laikai dagi TH Colin Kauba miyoi amana Fongdorakpada lambi asi Kiam wangmataba Kiam makha laikai amade Moizing na chingba mafamge Kunja Singge yamna maru oiba lambi ama oiribani adubu National Highway 102 dagi FCI Godang Fauba meter chamri rom sangba lambi asi Godang asi dalakpa achoba gari singna toina chatpana maram oiraga matam kuinadagi aduki matik fibam soktuna lakle Mari Lainaba Department Amadi Godowngi concern official sing dasu kayarak haijakrabasu tadabadagi Haibong Lairak Club Kiam Welfare Club Amadi Kiam Wangmataba Club na laikai ahum asigi miyamga loinaduna angamba senfam khaiganaduna temporary oina lambi asi semjinba hobuni mafam asigi khunja singi khanbiduna lambi asibu hena faba mawong amada semjin binunaba Laingak amadi mari lainaba minister na meeting changsin biyu haina fongdoraki Sinari kaya darkar oiba role singda local gi akoi gi club ki angang jing amadi voluntarily chalaga haibadasu moi gi response tawrak tabdagi kai khunja mayam haibadi akoi bada tariba mayam club ahum ji gi member singina paisa financially contribution tawraga mayam gi mafam da phongdok chariba je mari lainaba authority concern minister amadi sarkar na miyeng changbi na kidomta koi mayam gi mafam da haijari Naharol Sahitya Premi Samiti na Sinduna Award Yanthokpa Amadi Manipur Sahitya da Sanjanbam Bhanumati Haiba Hiramda Symposium Ama DM College Campus Laiba JN Manipur Dance Academy da Pangthokiba Thauram aduda Manipur Sahitya Parishad ke President Longjam Joychandra Advocate Salam Rupachandra Dr. Koinam Santibala Naharol Sahitya Premi Samiti ki President L. Opendra Sharma na sarugya ke Tauramaduga Mari Lainana L. Opendra na hai Manipur gi yamna masak nairabi kabi amadi Sahitya Kar Laikhidrabi Sanjanbam Bhanumati gi Maramda Symposium ama Pangtok Bagaloinana Samiti asigi chahi asida Tarakpa Mana ani Telem Ningol Atoybema Award Moirangthem Narendra Sangit Medal gi mana lanthokpagi thauram ama pangthokpani Manipur Sahitya Parishad ki President Longjam Joychandrana Symposium adugi moderator oiki Naurem Lokeshwar Singh na angange Larikta amadi Dr. Thaudam Achauna Manipur Sanskriti da mana ani asi fangke Manipuri Sahitya amadi Literature asi Chakwanabagi damak Samiti asina chahi humfu hena saruk yaduna lagli haina fungdoke Hongdienda koi chahi humpuga humdoi mukse koi thorang chi tokdana lakpani aduna koina mayamda haijining babde koi gi Manipur gi literature si chakhonna naba honna bai bache koi punamuki thodang ne Yankai Marirak Suba Asian Bodybuilding and Physics Sports Championship Lisingani Kunithoi da Haukiba July Tara Manga dage Kunmathoi Fauba Maldives ta Pangthokiba India ge
mahut sinduna 75 kg gi mathak junior bodybuilder category da bronze medal laurakharba chingkhai nganba athokpambu taramna okre Thaubal ACG MLA Okram Ibobigi Bapupara da laiba quarter da pangthokpa achamba thauram amada Khangabok ACG MLA O Surjakumar yauna achamba khudol pibaga loinana mahaki tungi punsida hena maipakpa ngamba oiresanu haina mangol pikhi Thiam Mina Kumar Tayen Jam Tomba ani na iba lila ani ayuki likla Nongthangan bigi yaifa thauni Kangabam Laikai Imphal West da pangthokre Nongin Sumang Lila Artist Association na sanagadaba lila ani sigi yaifa thauni aduda aiba ani asiga loinana lila ani makki director Rovindro Langthabal Sagnairaba aiba Manau BMM Lila Party asigi president Laishram Tombana saruk yaduna pangthokke Manipur Literary Society Imphal na sinduna Manipur Hindi Parisad Hall Imphal da Lairik amang ngasi fongkre Lairik asi J Shankar Prasad na Hindi da iba amadi Laishram Kamal na Manipuri da handokpa Kamayani haina mingthonba Lairik ni Thauram asiga mari leinana aiba Laishram Kamal na aiba J Shankar Prasad ke maramda thagat wahi pibaga loinana mahakna hai J Shankar Prasad na iba saireng asi tungda thoklakadaba thodok wathok kaya laikhai tahanba thokliba thodok wathok sing adu karamna loishangani amade manaba khunai karamna purakani haiba wakhalon kaya yawbutanatna aiba singna karamna Kathokani haiba tamningai oiba wakhalon kaya mangonda cheli maramaduna mahake wakhalon adubu pamduna ibani lairik asi Manipurda handokna ba honabada chahi tare nipan mukchangi haina phungdoke asi Manipuri ko mahakaibi asi wakhalon asi koridor puruga sai koridor busi punun pupa aduga kunai sili leiba problem meyam se kodam asibu solve tongna baiduna uthukliba du kunai da manabatana chapatpa ngami haiba masi wakhalon ne sida aini executively aini anu pamjaba magi wahi si wahi amatang haido koda amritagi masak ne lobje asmai tongina masi khallaga executively ibida masi chahi tari nipan rum changi Kopi jahan itu dithokrum basi tang ni patan hai tare mapun mai to loi ba ma kai ni ma gi si kana umle kam ki gi ma kai du ka dum samdum ni Uttara Sanglen Sana Konungna Sinduna ngasi ayuk pung nipan taba matamda pangthokiba Thawan Potlakpa hairiba laithau asi Sanglen Sana Konungna Thawan thagi ahanba tanaba numita pangthokpa laithau thauramni Thauram asi ibudau pakhangba thauniduna laibak asi mara tapna ingna chikna tangdu laitana lehenna ba haiduna thauniba thauramni Uttara Sanglen Sana Konungi famnaiba amaiba pena saisakpi amade pung yauna thauram asi pangthokhe thauram asi laibak ke yafanna ba pangthokpani hairi Amukogi lamjing makhada IEDU CO na sinduna mafam anida anti-rabies vaccination program amangasi pangthokre United Youth Club Lairik Yangbam Laikai NIUCAMO ge organization member oiriba amadi Mangal Club Basikong SEUCO gi organization member oiriba mafam ani asida ayuk pung taruk tagi Imphal East District ke Porompat laiba Veterinary Department ki Joint Director ga khutsamnaduna pangthokiba thauramasida hui chaniga tara muk anti-rabies hidak kapthoke Thauramaduda IEDU CO ge President Dwizo Mangang United Youth Club ki President L Jayenta Roy NIUCAMO ge President CH Okendra Mangal Club ki President N Pikendra Social United Club ki General Secretary Maibam Premjit Allies Thabina Sarugyake Thauramasiga Mari Lenana IEDU CO ge President Dwizo Mangang na haikibada yumda yokpa hui hodong singbu matam chana anti-rabies kakthok pinanaba atai sa sing amade miyoiba da chikluraga oirakadaba mangjaba sing adudage ngakthoknana bagi damak sinjabani haike
वन महोत्सव लिसिंग अनि कुनिथोई गे मखा चथरकपगी सरुक अमा ओइना थौबाल फॉरेस्ट डिविजन गे मिडेंग मखादा थौबाल डिस्ट्रिक्ट के टेक्चमदा लैबा इबुदौ नोंसाबगे खुबम गे अकोइबदा उहै पानबा यावना उ चारा कया मरुम थाखरे थौरम अदुदा सोशल वर्कर एल गिरिधोन सिंह ना लुचिंगदुना लोकल यूथ सिंगा लोइनना पांगथोखिबा उ चारा थाबगी थौरम अदुदा थौबाल फॉरेस्ट डिविजन गे वाइल्ड लाइफ वार्डन W रामचंद्र अमदी तोंगान तोंगान बा मियोई कयासु सरुग्याखे ई पाउटेंगबांग लोक मणिपुरना चाही असिगी बोशेमना लौदुना पांगथोखिबा क्लास 10 गी एग्जामिनेशन मणिपुरी थांगता मणिपुरी जगोई अमदे जगोई इसाइगे सब्जेक्ट सिंगदा टॉपर ओइरखरबा माहिरोई सिंगदा खुदोल पीदुना पुंगनिंग थौगटख्रे पुंगनिंग थौगटपगी थौरम अदु लूप असिगी प्रेसिडेंट आरसी खुमन्ना लुचिंगबा टीम अमना सब्जेक्ट टॉपर सिंग असिगी मयुम मयुमदा चतुना अचंबा खुदोल पोट सिंग पीदुना पुंगनिंग थौगटखिबने लूप असिना पुंगनिंग थौगटखिबा अदुगी मतांगदा लूप असिगी प्रेसिडेंट आरसी खुमन्ना हाइखिबदा थौरम असि मणिपुरगी कल्चर अमदे इरोल इयेका मरी लेनबा सब्जेक्ट सिंगदा मिथोई मिहेलबा माहिरोई सिंगना मखोइगी तुंगी पुंसिदा हेना होननिंगबा अमा फारोकननबगी सिनबनी लोइनना थौरम असिना हाइरिबा सब्जेक्ट सिंग असिदा तुंगी हौरक्लिबा माहिरोई सिंग असिना हेना होननिंगबगी थौना अमसु पीबा ngamlagani हाइके पाउगे मरक थदा अतेन ब्रेक अमगा मुहन्ना पोनी टीवीना मखल मथेल की थौरम सिंह संदुक्तुदा मियामगी सेवा तौजरी मसिदा हेना माय पाकनबगिदमक पोनी टीवी की यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज ता लाइक अमदी सब्सक्राइब तौबिरो लोइना लोइना MCTV की चैनल नंबर 988 अमदी ISCOM की चैनल नंबर 142 दा मियामना मीटिंग ताबिदुना मपुंग फाबा चैनल अमा ओहनबियो हेना माय पाक चैनल अमा ओइनबगिदमक पोनी टीवी की कांटेक्ट नंबर 9362511104 दा कांटेक्ट तौबिरो मखाद पिजरिबा कांटेक्ट नंबर नत्रगा ईमेल असिदा मियामना सजेशन पिबिरकनबा हाजरी मियामगी सजेशन बु खौरांगना नाइजरी ब्रेक की मतुंगदा मखादा पापा बिजरी डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर मणिपुर की मीटिंग मखादा कंगलेपाक थांगता कल्चरल एसोसिएशन सिंधुना कोनुंग लंपाक लैबा इबोयाइमा सुमांग लीला संगलेंदा थांगता गी 35 सुबा फेस्टिवल पांगथोखरे चीफ मिनिस्टर की आर्टिस्ट सिंगी तेंगबांग स्कीम की मखादा पांगथोखिबा थौरम अदुदा समुराई लापम नबचंद्र शर्मा मेंबर ऑफ जनरल काउंसिल संगीत नाटक एकेडमी न्यू दिल्ली ना अथोइबा मिथुंगलेन अजित दास चेयरमैन रंगनिकेतन ना अखनबा मिथुंग अमदरी पद्मश्री नबवारेपा डायरेक्टर थिएटर मिरर ना थौरम मपु ओइना सरुग्याके थौरमगा मरी लेनना कंगलेपाक थांगता कल्चरल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लोंगजम राजेन सिंह ना हाइखिबदा मणिपुर की कल्चर के लमदा एसोसिएशन असिना सरुग याबगा लोइनना अवाना खांगदुना हिंगनबा होनरकपा असिदा ngasiди chahi nifu mari sure सांगलबा चाही खरा असिदा भारत अमसुंग भारत की मपानदा पांगथोकपा थौरम कयादा थांगतागी ओइबा खुदोल तमखिबा लेखरे पांगथोकलिबा फेस्टिवल असिगा मरी लेनना अतोपा आर्ट फॉर्म सिंगा मानबा खोंगफमगे सरुक यावब्रा हाइबगे वखलोंदा एक्सपोजिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट असि उचबनी हाइखे परफॉर्मिंग आर्ट सिंगबु योखनब होनबदा मियामना सौगतपियु हाइखे थौरम की सरुक अमा ओइना थांगता एसोसिएशन सिंगना थांगता की लेटेंग कया उठे स्टेट असिगी ओइना हौखिबा पुंग कुनमरीदा मियोय पुन्ना कुंट्रातरेट पॉजिटिव ओइख्रे मियोय अमता सीबा यावखिद्रे कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम दगी थादोलकपा रिपोर्ट अमगी मतुंग इन्ना हौखिबा पुंग कुनमरीदा नुपा 13 अमसुंग नुपी कुनमाथोय पुन्ना मियोय कुंट्रातरेट पॉजिटिव ओइखे हौजिक फावदा पुन्ना मियोय लिसिंग अनिगा चामगा कुनमापन लेखिद्रे स्टेट असिगी ओइना हौजिक फावदा मियोय लाख अमा लिसिंग कुंट्रा तरेट का सुपना हुंफुतरागा मरी पॉजिटिव ओइख्रे मसिगी मनुंगदा मियोय लाख अमा लिसिंग कुंट्रा मंगागा चामरीगा सुपना मरीना रिकवर तौबा ngamख्रे एक्टिव केस ता मियोय
594 लेरी रिकवरी रेट ना चादा 99.09 झारखंड की कांग्रेस एमएलए अहुम ngarang numidang wairam yamlaba senfam ga konana Kolkata police na fagatkhre thogdok asi ngarang Kolkata gi Panchla Rani Hachi da akak naba pau ama fangbadagi Kolkata police na makhoigi car adu khamduna check tawbada yamlaba senfam asi fagatpa ngamkhibene hairi makhatana wahang pahong chathabada fariba mioi sing asi Jharkhand dagi Congress ki MLA ni haiba khangbangam ke Makoi Singh adudi Irfan Ansari Harajes Kachav amadi Naman Vexal Korgat ni Makoi asi Jharkhand ge Jamtara dagi laklaga Bengal ge Midnapur da chatnab honarambani Fagalaba Senfam Singh adu Yaman bana manak nakpa bank amadage counting machine ama lauduna thiba hoke haire Tungda MLA Singh adu police station da puduna yamlaba senfam ase kadaidagi no haina wahang pahong chathake adubu hauzik fauda mari makhong amata khangba ngamdre haire England की बर्मिंगम दा चटलिबा था सिगी तांग कुनिपान दगे हौदुना अगस्त की तांग निपान फावबा पांगथोकदबा कॉमनवेल्थ गेम्स लिसिंगनी कुनिथोइदा साइखोम मीराबाई चनुना केजी निफु मापन गे वेट लिफ्टिंग कैटेगरी दा इंडिया की अहानबा गोल्ड मेडल लौरक्तुना इंडिया मेडल टैली दा अकाउंट हांगबा होख्रे अमदे केजी यांखै मंगा की कैटेगरी दा विद्यारानी सोरोखाइबमना सिल्वर मेडल फंगदुना इंडिया की मरी सुबा मेडल लौखे निंगसिंग बयाई साइखोम मीराबाई चनुना इंग्लिसिंग अनि कुंदा टोक्यो ओलंपिक्स दा नुपी गे केजी निफु मापन गी कैटेगरी दा सिल्वर मेडल फंकिबा मिसक अमनी कॉमनवेल्थ गेम्स दा मेडल कया लौरक्रे अमदी इंडिया गे लेंगाकना पद्मश्री अवार्ड सु पीदुना इकाई खुमनके नुपागी केजी यांखै मंगागी कैटेगरी दा चही कुनमाथोइ दा ngairiba वेट लिफ्टर संकेत महादेव सागरना सिल्वर मेडल लौखे ममांग दा केजी यांखै तरुक सिल्वर मेडल फंकिबा गुरु राजा पुजारीना केजी हुफुमाथोइ की कैटेगरी दा ब्रॉन्ज लौखे मतुंग तारकपदा टोक्यो ओलंपिक गेम्स मेडलिस्ट लवलीना वोर्गेहेना मंगा सुइनोदा माई पाकपा होख्रे अमदी नुपी की हॉकी टीम सु माई पाखरे अदुबु नुपी की टेबल टेनिस टी माइथि हौरे मणिपुर का युमथंग नरिबा मिजोराम की कोनुंग आइजोल दगी जेरेमी लालरिंग नुंगाना लंदन की बर्मिंगम दा चथरिबा कॉमनवेल्थ गेम्स लिसिंगनी कुनिथोइदा नुपागी केजी हुमफुतरेट की कैटेगरी दा गोल्ड मेडल फंगदुना इंडिया की वेट लिफ्टिंग दा माइपाकपा पुरखरे मसी थारगा कॉमनवेल्थ गेम्स असिदा इंडिया की ओइना गोल्ड मेडल अनि सुरे निंगसिंग बयाई ngarang मणिपुर दगी साइखोम मीराबाई चनुना केजी निफु मापन गे वेट लिफ्टिंग कैटेगरी दा इंडिया के अहानबा गोल्ड मेडल लौरखिबनी जेरेमी ना स्नेच इवेंट केजी चामग निफु थांगतुना कॉमनवेल्थ गेम्स की अनोबा रिकॉर्ड अमा सुथंबा ngamke लोइनना महाक के मेडल असि थारगा चथरिबा कॉमनवेल्थ गेम्स असिदा वेट लिफ्टिंग दा मेडल पुन्ना मंगा सुरे मीराबाई चनुना गोल्ड साकेत सागर अमदे विद्यारानी देवीना सिल्वर अमसुंग गुरु राज पुजारीना ब्रॉन्ज फंके जेरेमी असि लिसिंगनी तरानिपान के यूथ ओलंपिक गेम्स दा केजी हुमफुनिथोइ अमदे ममांग चही के कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के केजी हुमफुतरेट तसु गोल्ड मेडल लौरखरबा सानरोय अमसुने लोइसिलपदा मरोइबा पाव अमुखना मीराबाई अमदी विद्यारानी ना कॉमनवेल्थ गेम्स दा गोल्ड मेडल अमदे सिल्वर मेडल लौरपदा पीएम मणिपुर की गवर्नर अमदे सीएम ना हरावा फोंदोखरे मिलाल ना सिंधुना ngasi GM हॉल दा नेशनल कन्वेंशन और मिटाई मेये खाइबा मियाम की ओइबा खननैनाबा पांगथोक्तुना वारेप कया लौखरे लोकताक पाता अथाफुम फुमसांग होमस्टे थंबा याररोय हाइना LDA की माइकैदगी खंगहलक्पबु ngami singna यानिंगदबा फोंदोखरे अमदे हौखिबा पुंग कुनमरिदा मणिपुर की ओइना कोविड-19 की अनोबा केस 38 थेंगनखरे असिबा अमता यावखिद्रे
Pony TV na sandok chaba numidangi pau matang asida loisinjare.